Ki khubor ka Bthei TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Kot Admission nagmenta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Napdeng gi arspa sapu arngut gi brio ki besyong hapo ke Liengsuiñ ba Bthei ha Ahmedabad udan ru menteri rang ba Barim jong ke Gujarat Vijay Rupani bat ya kenila pentip tu menteri ke tenan Civil Aviation jong ke Sarkar India Mohan Naidu. Kini ke Liengsuiñ jong ke Air India kemi na Sardar Bthei Patel International Airport bani Gatwick Airport ha London. Kini ke Liengsuiñ kala Bthei tangkat tu kani minit tang Mariami na airport. Hadin kini kajingja ka Sardar Bthei Patel International Airport kalakhang Shua Shipor. Ke India kala Bthei ya Kiba hinga sem jong gitu ki besyong hagani ka Liengsuiñ bagi Devin pentip show number iwe pra not sanriu kendai iwe sau kenang baka Sarkar kenle ya ka badan kam. Haduk menta ompat dio jingken kat Ngut ki bayap bat kat Ngut ki bemensau hendak ka jingya briu kala bon bat bon tli ki met yap kila ingkong. Kadi ke Liengsuiñ ke Bthei kala hap haka kamra bam jong ke hostel ki samla puli Dr. Habije Medical College Ahmedabad bat kala donru ki samla puli ki belaya pat ki bemensau. Ke Liengsuiñ ke Bthei haka por shi bejira ku pra minute mensngi kadi ke Liengsuiñ ke bela penher daki pilot ki bela tebet bha kata Captain Sumit Sabharwal ubri senior pilot ubla penher Liengsuiñ hadu Prajar Arspa Kenta but Wepar Pilot Udi First Officer Ukliv Kundar Ubla Penher Liengsuiñ Syajar Chispa Kenta Directorate General of Civil Aviation Ubla Pentikna Basyua Bakani ke Liengsuiñ kan Bthei ki pilot kala pentip bakadan ke jingthot Ndri tamar shiphanghi ke radio kamtre kamshu Wala ke jingtokit kadang yaj Ndri la antar bakala bandai ni ke jingthot hake engine Ka Sarkar kala phak shu sa laikin hun ki National Disaster Response Force na Gandhi Nagar bat laikin hun na Wadu Dara. Kumanchupan kan mau bahag ni ka Liengsuiñ na ki arspa sapu arngut. Shispa an rup khandangut ki diginong India, san pulangut kinong Bilat, hinyongut kinong Portugal bat uwe unong Canada. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.